Omu kwezi kwa mushanju omwaka gw'2023 kampuni ya Total Energies ekatandika omurimo gw'okusinduka ebyoma okuzimu okutimba ebyina by'amajuta. Ebyina ebyatimbirwe n'175 ebirindiriire ijejenero rero amajuta gakatandika kuruga okuzimu. Ebi bigambirwe obu Ernest Rubondo orukuru ekitongore ky'ebyamajuta ekya Petroleum Authority of Uganda abiire narambura emirimo ahi yahika. Nitutaya kureba project eje ya Tilenga. Project ya Tilenga niyo kuyiha amajuta mu itaka no kugakoraho no kugabohereza ibari gagura. So umurimo ni kugenda je batimbire nanka wells nyingi bahise yigana 55 izo nizimara kutandika oil production. Aba Total Energies okurabira mu contractor wa Motor Engine Uganda bakatandika omurimo gw'okwombeka ijejenero omu kyaro kya Kasenyi mu district ya Buriisa omu kwezi kwa mukaaga omwaka gw'2021 nekigendererwa ky'okuheza emirimo egyo omu mwaka gw'2025 bitu hati bari aha bucweka 47 aharigana bariyo nibombeka amajuta aho baragabonereze kwihamu amabare kwihamu amezi cyane kitambura bahika hati bari nka 47%. So muri bunu kutambura je expecting abantu beja gukora twashanga abanyarwanda benje bari gukora bashanga companies z'abanyarwanda ziri gukora imirimo zine cranes and nacyo ndi abanyarwanda umugisha. So project ni tambura je gwebaza bagirimo Total abari cooperating aha baka contracting company DJ ya Sinopec iri gukora umurimo bone mu rubuga rukorane bagumanya bene ba engineer barungi bari kumanya iki bari gukora. So muri mutambaraje twakimanyisibwaho ngo haruho kushaba ku Uganda yikereza company zikareta abachina bari gukora ikiro no mwihangwe okureba ngo umurimo gwahwaje bahabwa abanya-Uganda ukosha munonga ha mirimo yabo bari kwekwaso kurwara no kuferwa. Omuntu weno uri kureta otari munya-Uganda gukora nabanza yatunga urusa ubwo mu Petroleum Authority na hishongazi na yereka uko kwaronzera abanya-Uganda bamuburira bayabareba in Petroleum Authority ni agamba ni cyari kuza gukora hariho imirimo iri gukorwa hati iri kwetenga ubuhango iyo abanya-Uganda batari kubasa gukora uko bati bakakoraga mu majuta. So umurimo nkejo kiri kusiba nteganisa munonga ndureka ni bareta ba experts kandi okukira munonga hati kwenda ngo amajuta garwo mu itaka omushahaza. Ernest Rubondo nagira ngo no byona bikire bityo bina maskongo Uganda netandika kwiha amajuta kuzuma mu kwezi kwa mushanjo mwaka ogw'2026. Project y'amajuta yono mu Uganda iri mu project ina baro project zo kwiha amajuta mu itaka Kilenge turi kutaya ya irizoba hariho na Kingfisher iri ko waba China efekure zo project ibiri ndizo kwiha amajuta mu itaka no kugaboneza gakazo mu project ndijo ne kubara amajuta ugaguza iko kubara amajuta omukira ka company ya Total Energies eriyo netebekaniso omwanya oguba rukuza kunyurramwe amezi kurga nyanja ya Albert agarije kwezonsibwo mu kujejena amajuta. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.